sa još jednim vladikom Srpske pravoslavne crkve, ali radi službi o kojima govorim, neću da li citiram sa imenima. Znači, tako da smo mi na svu našu nesreću, umjesto da iz Srbije to pokrećemo, mi smo morali da iz Amerike pokrenemo ponovo naš povratak i pokrenemo našu autonomiju, jer to nama i po Bogu i po svemu pripada. Ja kažem da se i Srpska pravoslavna crkva vidjela je koje je greške učinila onog momenta kad je podijelila Dalmatinsku eparhiju. Jer Dalmatinska eparhija je obuhvatala Visoku krajinu, ove opštine, Visoke krajine, koje su mjesec dana pali posle Kninske krajine. Znači, oni su tog momenta automatski priznali Avnojevske granice. Najgora zločin na srpskim narodom. U Jajcu se srpski narod pocijepao gdje god se stiglo po tim Avnojevskim granicama. Znači, tako da sam ja u to vreme žalio se vladici u pokojnom mitropolitu posle Dabrogorskom Nikolaju, koji je bio vladika Dalmatinski, pa kažem, zašto se to preosvećeni vladiko? Kaže, ja o tome nisam sam odlučivao, ja to nikada ne podijelio, ali arhijerejski savor je donio tu odluku da da Bihaćko-Petrovačku ovu eparhiju i da izgura čoveka koji je glavni operativac svih tih prodaja vladiku Hrizostoma, koji je u istoriji Srpske pravoslavne crkve nije se desilo da jedan vladika promijeni 3 eparhije. Taj, da ga nazovem duhovni, ne znam da li ima uopšte na to pravo, možda me Bog gleda odozgo šta govori, taj čovek koji je selo do mog sela, znači, njemu je dodijeljena ta Bihaćko-Petrovačka eparhija, pa je posle postavljen za eparhiju Tuzlansko-Zvorničkog, jer onoga vladiku koji je najviše učinio za stvaranje Republike Srpske, a to je vladika Vasilije Tuzlansko-Zvornički, to je eparhija koja je u komunističkoj Jugoslaviji imala najviše vjernika. Oni su ga uklonili i doveli njega, a onda su ga odatle nagradili za mitropolita Davro-Bosanskog. Ja kažem, šta li sad spremaju? A jedan od njegovih bliskih saradnika, da bi se meni malo onako i nasmio, kaže, on će biti patrijarh. Evo, dakle, Vinko, izvinimo, traže da malo zasviram. Mislim, jedna je tema, ovo sam druga tema, ovo nije tema. Ja se vama nisam miješao, i ovo molim te. Ovo je naše djelo. Ovi ljudi nisu učestvovali ovome. Nikom ne uzima delo, nego ovdje je razgovor o knjizi i o poeziji. Ovo je tipični način. I nećemo da razgovaramo o ljudima negativno koji nisu tu. Ma vi govorite gospodine, evo vidite, evo vidite, braćo i sestre, kako službe rade. Ovo vam je tipični primjer, jer istina je mnogo opasna stvar. Jer, kaže, dođi sine tamo gdje se gine samo radi istine. Istina mora, istina ljubav da se zna. Ali ja razumijem mog brata Jovu, on se malo lakše povija nego ja. Hvala vam što ste me saslušali. Bog te čuva. Možda ti je problem život spasao. Izgleda. Možda mi izglede.
Jana. Nemoj politički miting i tražarenje, to nikud ne vodi. Pevaj, sviraj. Ovo je život, ovo je život, nisi ti izgubio zajučaj. Život, ja sam išao kad si ti pobegao odande tamo da se borim za tvoje rodno selo. I nemoj da mi pričaš o tome, ne želim ovdje da mi citiram. A gdje si to? Dakle, čuti, ti odavde daljinskim upravljačem hoćeš da oslobađaš krajeve, pa pusti te priče. Ja sam učestvovao kad je bilo pusto i o toj priči tamo sam bio i u Pajvu, u Parizu, u Varu i tako dalje. Nemoj da te mene interesuje tamo ta tvoja priča. I ovdje nije miting nik tvoj ličan. Jer ti koji su svojio krajeve neko si oteo da sad sudim o tome. Ovo je mislim prvo stvar koja nije na dnevnom redu. Oh,
svirke i ove opačeće ljubavi vjera. Moto. Vjera koja nije zasnovana na ljubavi nije vjera, već politička i ubilačka ideologija, utemeljena na animalnim nagonima probuđene zvijeri u čovjeku. Dok aprilski suton treperi nad gradom i zvone zvona s drevnog manastira, jedna mlada gospa pod raspećem svetim u molitvi traži utjehu i mira. A u molitve svetom Anti Padovanskom ni duhovne vježbe svetog Avgustina nisu mogle smanjiti strast ljubavi njene prema gorskom caru Krajišku. Na prijevaru ga uhvatiše mlada i odvedoše neke Latine, plače srebren zvono sa njegova stada, vjetri tužno šume, djecaju planine. Troviđa se danas u crno zavila. Nema više pjesme ni junačkog klika, ne pjeva s Dinare kad joj lavila i ona žali hrabro Krajišnika. A dotle u crkvi svetog Antonija, dok svijeće trepere kraj Hristova lika, jedna mlada gospa latinskog obreda oplakuje svog srpskog ljubavnika. Vjera nije obred, ni crkvena dogma. To je otkrovenje božanskog u nama. Rajski izvor ljudske vrijednosti i smisla, ljubav, dostojanstvo, pjesma nad pjesmama. I dok vežu ruke srpskog viteza, potplaćeni žbiri nekog lažnog cara, i dok jeka zvona tone u daljini, jedna divna gospa hrvatskog roda moli se i plače kraj svetog oltara. I ovo, pa pazite, šta je ovo? Molim te, pa došli smo ovdje da govorimo o knjizi. Tebi ovo šef. Reći politički miting, ličnu promociju. Ja bih kao javna ličnost ipak i kao autor nešto rekao, jel? Je li on zadužen i ovo za tebe? Samo vjerovatno je on zadužen za tebe. Ja ću najprije probati bez naočara. Gospodo, izvinjam se, dobro je bilo, evo, ja recimo tražim nekih 5-6 minuta da ja nešto kažem, poslije vas. Može. Pitanja. Ovo ti imaš šta da kaže, neka kažem. Ja bih molio malo tišine jer ja sam pogubio gornje zube, to su mi pobili da ne kažem koji tako dalje. Uvažene dame i gospodo, draga braćo i sestre, dobrodošli na ovu malu književnu i nacionalnu svečanost. Poštujući dignitet svake javno izgovorene riječi, kao i uzvišenu misiju ove visoke nacionalne ustanove i njene kulturne, naučno-prosvjetne i književne tribine, te imajući u vidu i svoje godine i traumatično životno iskustvo vezano za masovni izgon srpskog naroda iz Hrvatske, ja sam odlučio da svoje večerašnje izlaganje pripremim u pismenoj formi, iako sam duboko svjestan da to nije najbolji način komunikacije sa publikom. Na taj način ja također pokušavam da makar i prividno uspostavim neophodni psihološki balans između svoga iskonskog krajiškog pregnuća prema slobodi, pravdi i visinama i jedne beskrajno sramne i ponižavajuće činjenice da vlada naše matične države nije ništa preduzela u cilju povratka prognanih Srba na njihova sveta predelovska ognjišta, na Krajinu krvavu haljinu, na Budbinu na Čemera lonžu, kako se kaže u srpskim narodnim pjesmama. Ne mislim na ovu vladu, nego ne mislim sve od 95. Objektivno govoreći, time je ovaj ponovljeni zločin nad srpskim narodom od strane Hrvatske države u 20. stoljeću dobio svoj puni političko-pravni legitimitet i opravdanje od zvanične Srbije, a pola miliona prognanih Srba suludo je gurnuto u više decenijsko ropstvo i poniženje, koji su rasuti i rastureni širom zemaljske kugle, od Novog Zelanda do Islanda i od Vancouvera do Vladivostoka, sa jednim jedinim ciljem da zauvijek nestanu sa etničke mase Evrope. Jer ja naravno večeras neću govoriti o svojim pjesmama, jer svaka pjesma već samim svojim postojanjem treba da predstavlja najintimniji govor ljudske duše. Već samo o tome kako su one nastale i zašto sam odlučio da ih objavim u svojoj 72. godine, a već je 73.
većina od njih nastala u vremenu snažnih i zastrašujućih političkih, ideoloških i civilizacijskih potresa i turbulencija na tu naše bivše države Jugoslavije, smatram da je sasvim prirodno što one nose pečat i odželjke toga vremena, ali i želju njihovog autora da one po svome dubinskom semantičkom kodu i lirskoj ekspresiji daleko prevaziđu opako vrijeme, transformišući ga u jedan novi, ljepši i smisleniji kosmos, stvoren po mjerilima najblistavijih tekovina ljudskog duha, a to znači na čvrstoj i nepokolebljivoj vjeri u božansko porijeklo i božansku misiju čovjeka na zemlji i escatološki smisao njegove istorije. Kao jedan od ključnih ljudi koji su početkom 90. godina prošloga vijeka u procesu raspada takozvane druge Jugoslavije inicirali i politički oblikovali pokret demokratskog i nacionalnog buđenja srpskog naroda u Hrvatskoj. I kao čovjek koji je bio svjedok značajnih političkih događaja, koji su kasnije doveli do građanskog rata u Hrvatskoj, kao i do njegovog konačnog raspada padom Republike Srpske Krajine i masovnim progonstvom srpskog civilnog stanovništva sa njegovih višestoljetnih ognjišta. Ja sam već od prvih dana svoga izbjeglištva osjećao snažnu potrebu da u pismenoj formi zabilježim svoje sjećanja na pomenute događaje, koji svakako predstavljaju jednu od najtragičnijih stranica u cjelokupnoj srpskoj nacionalnoj istoriji. Želja mi je bila da kroz istinito i objektivno